Għal-ġurnata oħra l-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta komplet esperjenza aktar dewmien fost l-oħrajn bit-titjira KM 307 minn Malta lejn Munich. It-titjira li kellha titlaq minn Malta lejn Munich fid-9:15 filgħodu spiċċat ħallit pajjiżna fl-4:15 wara nofsinhar. Filgħodu wara li ttardjaw b'sija biex jitilgħu abbord u mingħajr ma nataw raġuni, il-passiġġieri spiċċaw maqbuda fuq l-ajruplan kif il-kaptan avża li hu l-ekwipaġġ tiegħu issa kienu qabżu l-ħin permessibbli fl-ajru. Dan ifisser li l-passiġġieri kellhom jitniżlu mill-ajruplan u rridu jistennew li jmur ekwipaġġ ieħor li jkun jista' jopera din it-titjira. Dan id-dewmien wassal ukoll biex tittardja t-titjira li kellha tirritorna u tasal f'pajjiżna fis-20 li minflok waslet wara s-26 ta' wara nofsinhar. Jirriżulta li dan kollu nħoloq minħabba problema teknika tal-ajruplan li waslet ukoll biex aktar kmieni ttardjat it-titjira minn Katania. Sadattant s'issa kien hemm ukoll dewmien biex titlaq it-titjira KM 454 minn Malta lejn Lyon fi Franza. Wara t-tardjar oriġinali ta' sija, il-kaptan ħabbar dewmien ulterjuri ta' 3 kwarti oħra. It-tardjaw biex jaslu f'Malta wkoll it-titjira KM 183 minn Southend, KM 117 minn Gatwick, kif ukoll dewmien ta' aktar minn satejn titjira ta' ritorn minn Amsterdam li kellha tasal f'pajjiżna fit-3:10 iżda minflok waslet ftit qabel is-6. It-tardjaw ukoll it-titjiriet minn Malta lejn Comiso, Pariġi, Frankfurt, Vienna, Lourdes u żewġ titjiriet lejn Heathrow.